قرآن ورسيستانا تانا من خريسان أنا ياسلي ماسلي من دير حسيت آخرين تعذر قريتها لا واتو قريتها لا لا قرآن خالتي خالد الله يناسبني أنا أمتين بقرآني أمش دعوات كيرن جبوي خدي أمتي خدي إيمان القرآن ده خدي ناسي بك مش خدي بخوينا مش قرآني بك أم تين الميجاقة أم بيكو فرس قرآن يجمع ربي أم اختيار أم جي دور نكابت خدي ناسي بكاري مرولي أو كهركت كبخويني يا سر شكل مشان تشلي حبيبي ذكرنا قرآن تخوينا نقضي بخاني سبي ومتى ما إن شاء الله برسمات هنا جماعة القرآن قرصية قلبها كان جي دورة من كارم نقضي بخاني سبي ومتى إن شاء الله بخا إيماجي إن شاء الله إي والله متذكرتنا هيك خذي بخاني سبي ومتى إيماجي إن شاء الله الله بس قرآن قرصي سيدو محلاده الله ناسي بيده ومتى محمد مصطفى بزلارده إن شاء الله عقل فكر فيره بزده أخيار بخما غيزديرو قرآن قرصي استيرو محلامز ده açılayla yakinde çünkü ayaklarımız da ağrı gidemiyor bu yere uzak yere. Valla mahallede yani ele uzak açılaya gidemiyor. Yakinde daha. Mahallede açılaya daha iyi. قرآن قرصية كاره كم شو ناسب كده شو قرآن قرصية قاستيت كمان كي خدي بخير ناسب أرولا تازه بيش الله devam كامل دني ناشئ إن شاء الله تازه ناشئ أمري نمدي بخوي إن شاء الله خدي بخير ناسب أول خاندير مدير خبير كريه إدنا بعض أقل من أبرنا والله خديك بلكي خدي بخنافي والله حبتك خدي بخنافي بلكي خدي نافي من كذا أنا والله ألف ب وواتم ديكو وديك ما وايد من أنا كذا برا على نافي من كذا من أول أنا خير مجربيا أنا كذا ما جامع أخير جربيا يخير Ben de daha yeni Kur'an'a geçmiş. Usulü mühlede daha güzel olacak. Daha güzel okuyacağım. Hocamız da çok güzel ders veriyor. Yeni geçmişim Kur'an'a. İşte öyle. Yok geçen seneden başlamışım. Geçmiştim ama daha okumamışım. 2 cüz okumuşum. Vallahi benim yaşımdaki insanlara ben de 60 yaşındayım. Okusunlar. Nereye kadar okuyabildilerse ömürleri yetişse o kadar okusunlar. İhtiyaç yok yaşa. Yaşın şey yok, okuması yok. Okuyabilen kişiler hepsi de okusunlar. Ama Kur'an kursu daha iyi yani. Kur'an kursuyla daha güzel okuyacağım. Bugüne kadar da okumadığıma da çok pişman olmuşum. Ki okumadım bu zamana kadar. Okuyalım daha zamanında aklım alacaktı. Tabii olduğu için işte biraz zorlanıyoruz. Biraz sıkıntı çekir okuyacağım. Kur'an kursuyla güzel olacak. Bu da inşallah olabilir.